Yaro yau try. Ko himen ko para how try Jesus Christ. Pibaro pikmen em ngakermen bay pidang kemen namar bale hagini gisngi pidang duai badu mensiam bakui pidang penkren aga binda ka pendakos habawano mensiam bakui un penkemen yangi un pendengen yangi unai bor yangi unai jingsut yangi kadbanang yait gisngi ngakermen bay pensenang kemen shushu pensenang slur shushu haka jingim ka jompi ko himan ko para kane kalong gasngi kaba sau jong ga jimpen kre jongi naga benda ka pendakos bad ngakermen be pidang to ya kidakot kabang hikai yepi bad ngakermen be pidon batpi ya kakot batka kulam banto ya kikinabaro ya kikun samlaro kilong gumi long gupa baro shimmanda ka sherhem bad hadin bangalada hikai ya kane kidakot pin senang ya keren kapdeng jopi bad pinahikai ve pa bad pi yakran dakat tinu bale bad kadba pidang yakran dakat tinu bale pin senang yo jimpen sele jangkata ka ketin bad pin senang dap da ka jing start bad ka bor jamu bale halo jampi iwe pa iwe pidang ken mauniem ya baro laisni ka bangala hikai ya na ka kospa jamu yanis kaba arpo na kasiti jomo Paulus bakoi Rom shaki Rom kaba pra arpo Henryu bana ka gospel jomo ya anis kaba kat Henryu kat sao bana kermen bay pedang transisya nagavenda umensiam bakoi namar pedang yoi umensiam bakoi ula banle ayo haka jengim chongi lase hatu minda haka jengim chongi ngimju poi parakat ba umensiam bakod ulam shisha ka bor haka jengim chongi lase ngimpat poi parakat haka jingdon kam ro bantu wai ha umensiam bakoi Henry minda ngila kam sotu umensiam bakod ulam ba kongsan haka jengim ka chongi ko himen ko para haka nika sngi ngakwa ban perleu jengmut batpi sakawai pat ka bindana ka gospel jongo ya anis kalong kabakat sao haka gospel jongo ya anis kabakat sao arpo Henryu ngan pule na ka binda jompi ya kane ka dakot unong pentengen umensiam bakoi ya uba upa un sapa haka kerteng jonga un sahikai yapi nadong shadong bad un sapenken mau hapi ya kata baro kaba ngala yatu hapi to haka ne ka binda haka ne ka dakko ujisu kren shapangu mensiam bakoi bad ngala ang minin kasni Ujisu udah hikai pinia ya ki apostol shua bawun kiu shabaning shua bawun ino ya ki apostol shaperte nanda un salai paino sha upa Henry ujisu shimkwa banino marwe ya ki apostol ulai hadu kata ya ki apostol te udang pular ya ki bakim de bendu jingkermen bakim de benting bale ujisu unsa kerpadia upa bada upa unsa pano unong pentengen manoban pa upa unsa pa ya umensiam bakui kabamod manoban pa ya umensiam bakui manoban ai bor jong umensiam bakui hapo jongi badai upa un pa kumno ya umensiam bakui upa unsa pa ya umensiam bakui haka kerteng jongu Jesu Christ habau Jesu kerpadia upa un kongu beit ya Jesu badu Jesu ulom unong ya side nagabenda jongi banyo umensiam bakui haka kerteng jongu Jesu Christ umensiam bakui unsawan hangi kabamut habangi penkrai nagabenda ka Pentecost haka kerteng jongu Jesu Christ umensiam unsawan umensiam bakuit unwan
habangi duai hau Jisu yarab yanga ngalong nompop ngalong batalon ngadon kami umensiam bakuit Jisu nong pano ya umensiam bakuit syakini kikun ke bakarpa nangda aba umensiam uwan unlekum no unsa hikaya pina dom shadom umensiam bakuit unettu lud yangi syapanga jingi doble syapanga jingade jung uppa bad ukun syapanga bor ka itiar jung ublay uppa syapanga jing kordor jung ka beneng bad syapanga jing kordor jung ka jingkui nangda unsalekum no unsa penken mauro yangi ya katabaro kabau Jisu ulayatu hami bad haba umensiam bakuido nan hapo jongi kai ke jimmandoy ngin sanang ken maulod ya kaktin kabau Jisu lagi kayani ya ka gospel baro kansalong kaba shi benda ba ka jingim jongi kaktin oblek kan kerlalong do bad snap aga jingim jongi haba umensiam bakuid utrek kam hapo jongi kumba katinu boleh kalau longdo longsnam hapo ka maria te soti lemba ka jingwan hia jong mensiam bakuit ha ka jingim jongiru katinu boleh kan stang ban longdo longsnam ka bamur ujisu un stang ban shom un stang ban sabani lemba mensiam bakuit kane ka longka jingmaya ka ban sajia haba umensiam bakuit ustang ban trekam hapot ha ka jingim ka jongi lena ka bagada ni deban i dia umensiam bakuit pe hadukat no ka bamayan ya ka jing trekam jong umensiam bakuit hadukat no ba kongsan umensiam bakuit ha ka jingim jongi lese hadu menta ha ka jingim jongi ngimchi poi parka Lesengi yusno na bon kijingi kai syapang umensiam bakui. Lesengi la rake bon sini akas ni buron Pentecost and ringimpat puson jiliu katne hakano kadur umensiam bakui ulaban yarap. Hangne ka ongom no umensiam bakui duwan haka kerteng jomu Jisu mano bapaya umensiam bakui uday ublay upa. Bada haba uwan unlekum no un hikai yangi syapang ka nadong syapang ka jingikai un sahikai yangi baro nadong syapang ka jingmaya jong ka jingi dublay nangda un salekum no un sa penken mau yangi yakaba ujisu layatu hani ujisu layatu bon ke baro denemte te yaki ke baro ka bamon habang isyong ban pule ya ka Bible ngin sa kam syapang kam snotu kam pengam jilliu hapo jongi habangi pule katino belai ka pensle ini lembaga jingdon jong mensiam bakui to komitmen ku para kalong ka bakongsan kadekod ayu ka bangahi kai ya anis katsau arpo hendriu sanang pule ba sanang tiplut nadong syadong ya kanik kentin lada mano ba keliapi ya anis katsau arpo hendriu pide ban itu lord Unong pentengen umensiam bakuit ya uba uppa unsa paha ka kerteng jonga unsa hikaya pi nadam syadam bad unsa penken mau hapi ya kata bar kabangala yatu hapi pide benang ban ongkum ne nakata kadangala ong pide ben tok bad pide ben pule kampun si pide ben yatu kana hapadeng himen ke para pide ben yatu kana hapadeng kimi ki pa But kane kaktino balay kan sawanra hapi ke jingkar ko. Umensiam bakuit unsang sabat pi. Ko himen ko para hakane ka por sanang duai pen kraya lade minda. Umensiam bakuit unsanang penslay yapi unsanang ay bor yapi ha ke jingim jombi ay ke jing pen kraya jongi hakane ka sngi ka basaw kalong ka basay so shisha. But pin salong shisha but jan bad umensiam bakuit istamban id ya umensiam bakuit. Ko Jisu Kabah kini kikon jeme kidang pen kerena kabinda ka Pentecost da ka papuson ia katin ka bayade badu mensiam bakoi pen slay ki wei pe wei but yalam lendi ka ki wei pe wei ai ba kene ka jing trang chungki kalam ka ba seiso ha ka jingim chungki ha ki inga sem chungki amen ha gar tangupa badu kon badu mensiam bakoi amen